rock. Christian rock. Christian rock and roll. Oni rokaju za Gospodina. Nek je dragi Bog na pomoći. I sad prošlu subotu ujutro čitam u Večernjaku osvrt na tu nekakvu Frljićevu adaptaciju Pirandelove drame iz godine 1921. 6 likova traži autora u zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuh, a koja počinje žestoko kao nekakvom probom predstave, odnosno uprizorenjem orgijastičke desničarske svadbe na kojoj se konzumiraju droge, svira se turbo folk, uz dakako Za dom spremni, uz katoličku i nacionalnu ikonografiju. Frljić je taj avangardni komad talijanskog klasika postavio kao metaforu današnje Hrvatske u potrazi za identitetom i autoritetom, uz propitivanje nacionalnih i tradicionalnih obiteljskih vrijednosti. Naravno, konzervativni uglednici, desno orijentirani, predstavljeni su sa svinjskim maskama. Tu je dakako nezaobilazni Thompson, tu je i okretanje ploče s natpisom Trg maršala Tita u Trg poglavnika Ante Pavelića. U daljnjem tijeku predstave problematizira se pasivnost članova obitelji u potrazi za identitetom, za autoritetom, za režiserom. Scenom dominira divovska singerica kojom kroji režiser predstave. Najčešća sintagma koja se cijelo to vrijeme čuje u toj Frljićevskoj predstavi jest u ime obitelji. Tako se onda u ime obitelji odlazi u bordel, vara se suprugu, pokušava se silovat prostitutke na državnoj zastavi. Sve skupa, da ponovim, ništa novo od Frljića. Još jedna predstava koja vrvi poveznicama s aktualnim hrvatskim društvenim i političkim događajima. Ima tu i Hoda za život, i invalidskih proteza, i izmjena kazališnog zakona, ima tu i pitanja položaja Srba u javnom životu metropole, jednostavno rečeno bosanski lonac, u koji je taj momak iz Jardola kraj Viteza, ili kako on za sebe kaže da je travničanin, nabacao svega i svačega, da bi se i najbolesniji umovi mogli dobro ispovraćati. U tom sveopćem trešu od predstave nižu se prizori, sve bolesniji od bolesnijih. Silovanje na državnoj zastavi, biskup na plinskoj boci, kokain koji biskup Mile Bogović dijeli lopatom kao hostiju, zatim desničari Željka Markić, Velimir Bujanac, Josip Klem igraju nogomet glavom mrtvog novorođenčeta. Jednostavno nema dalje. Sve šok do šoka. Dok čitam sve ovo, ne mogu a ne upitat se, jer dolazimo obojica iz istog podneblja. Ako se već ljudi ne srami, kako ga nije Boga strah? A onda se moja pitanja gomilaju, pa gdje je tu kultura? Gdje je humanizam? Gdje je pozitivan stav? Točno je da mrziti Hrvatsku državu iz čijeg se proračuna plaća sva ta nakaradna umjetnost i mrziti iznad duše katoličku crkvu, ni jedno ni drugo nije zakonom zabranjeno. Problem je što se sada zakonom hoće zabraniti, nazovimo to mržnja, prema onima koji mrze Hrvatsku državu i katoličku crkvu. Dakle, jedna mržnja je dopuštena, ona njihova, čak je i društveno prihvatljiva, dok druga nije. Drugovi, ili kako da ih nazovem, oni bi htjeli zabraniti samo jednu vrst mržnje, baš ko pravi homofobi koji bi htjeli zabraniti onu vrst ljubavi koja je Bogom dana. Ne iznosim ja sve ovo da bi se sad predstavu zabranilo, nego me je zasmetao jedan komentar
ispod tog članka u Večernjaku komentar koji kaže ovako: konačno malo pristojnog svijeta. Uvijek gledamo one desne mračnjake što samo ovi s osmoljetkom glasaju za njih. Ovo s osmoljetkom, eto u tome sam prepoznao sebe i sve ono što mi se događalo u onih 15 mjeseci koje su mi JNA i država SFRJ ukrali i oteli iz moga života. Tih 15 mjeseci mi danas jako fali, jer u to vrijeme dok sam bio u punom naponu snage, mogao sam učiniti toliko dobroga za sebe i za druge. Rock. Christian rock. Christian rock and roll. Oni rokaju za Gospodina. Nek je dragi Bog na pomoći.